no not happiness or fame or your mom in happy we were at high risk. Yes sir. Agbemoko no try get Superman jibo obe no Jamie. O Jamie because of Superman jibo she ekole lucky ni bo fe 2021 Teshie omo na ye atwamogo na netu ashanshia ewo 2022 gidi apply me ewo majacheme ni government official say na age lele majacheme dini. This is the time ni sanya kama age ni bi ni ya no Teshie is bad ami wani nyonye ba wa mi bona afi ni menyu alo me teko suban kome aka fite gbe Teshie gbe exactly MPA bomodin wa aka ewo sanene no ye regional minister ye ninu la kan sanene ye MPA na ngona wa because sanene egban na me afile mba na agbe sheriff ni sanene one result Teshie no Ghana no will how swift the security act when issues of this caliber happens she ketebeni issue na happen ne one security or personal ekula men fedu chan ni nuchumo no wole she one no ni ya no ye issue so anyame ni ko Teshie plug no shane we live at Teshie plug studio same mene over discuss issues coming in trend at Teshie mi ni ofen wona no ni ya na media ni try get mene ofen Greater Accra na fe original minister eba visit Teshie mancheme Teshie onupai ni wona ke ye visit me wona wo Accra mayor ye gen wona honorable Benjamin Ayikuni Teshie MP ke MC ni chi honorable Israel Ajete Otwema agbeneke amehe watch ntra ke Teshie onupai e share je me fine o sandini wo like yo alo sanjini Teshie je me won like sanjini e kan wotwi no na egba wona no wasoma ke won be a question few because ka onupa re mo ka US lo ye mini wa pe wu ni wo fe Teshie meji wo yen wo fe to mo wo je wo here na kan because e ko le je wo ni problem e ba ye wo no wo feel like e ko le je problem si problem ni sana address mi ni wo maka ke problem ni sana address o ba ko ba ka ye ni no ni nke interested the regional minister no jakesin o ba ko dan ko pa na no fe na ye o mo wo bia me sanjin Teshie wa ni sanje je Teshie pe Teshie e ko Teshie hey ko me ni twa ke Greater Accra no ni Australia shit to me ni MPA you yeah ni MPA like a partner raise ngona wa because na kasani e what you know ni one like this is the last month of the year ni twa ke 2025 again ba na gbe ni omo 2025 Australia shin ye Teshie je no ko bibi oni je mo ko meje menyo me to mo eten hwe amelashin shi ke ba shi bia ne wona ko report ko ni chwa gashin na kesa ne anyami ni sheriff mi no yo mo ye yo mbra madabo shimasa mada Teshie plug kwelo efin oge yo an mo after ni afia ya ni benye mo mi na gan no shi mbra ngene ni na video intuita ni engosuma na wage ke the whole Greater Accra regional minister babie ni Teshie fin MP hu ba address issue ni echineke otine tan ke awo majanche me honorable MP if I know yo nyum ajobo wa agebelele Teshie country no shi wasane bi mon page mini ya no ageme boy ni me na egbu etafla che me ko ma woku me ko ma bi me ko ma ngame wonuko noko we baby me ko ma dwemo ko ama age Teshie plug ni wotalashin wo ye me ko ma se wo be mo go say na mo se wo ye Teshie honorable doctor ko bo eniani Teshie plug free Teshie plug leon ebe wo bi ani wo ye Teshie no fa no na fe Teshie ne ye positive wo ye mi wo sumo negative yes sir no e wo ngmene ni MPA wie wo ke nyum ajole wa yes sir shino no won to wo leji me na agbe e tafla che Teshie me ni ka apele majache ma sane ju no fa no ni eni apele o me na egbu Teshie me wonu mini ya no won bi majache me ni ngmene ni abami ke me ni yo se Teshie me ni yo ablochi ke me ni yo ke security forces e fa age mini ya no info na no security forces na sane ni minto ma ba me feel Teshie no Ghana no will how swift the security act when issues of this caliber happens she ketebeni issue na happen ne one security or personal ekula men fedu chan ni nuchumo no wole she one no ni ya no issue na hi ada shi ko ye ma na mi no na obana ka galam say site ko mogodo mo se wi age o wo ba cha bi e fen the next day no amole sheriff issue na happen e happen man kan e happen lebi
ntwage hunu ncho ni issue na happen ntwage je do me ni issue na happen ye footages pia online ni ananai evidence of ni bi come ni anake oh mene bi na bi fe na ke mini ya no because sani benene one ake say kole bring justice to the case. I'm not expecting like this case should spend more than 3 years na ake see final result ni Sharif afilemba na gbe ni happy 2025 we are 2026 ke abete January me no mo ya agency ko Sharif ni wo ba bon preparation ko ni Sharif ke omo bi ami na na ke sane ni omo year na kana sane ehu na ya new year mi ni asolve ko le ke sane ne ni what 2026 ni ayo mo we ko ni le ke ni happy mi no ba fi ye yo nyenu o radon ona ge Teshie sanjine kemanyma yue ojogba lo no ni wo male 2021 Teshie omo na ye atwamogo na netu ashanshia ewo 2022 gidi apply me ewo 2023 leon ewo 2024 agbemogo na ni no ewo no ke 2025 na agbeme ye afiyeli enu ye minamu age Teshie me jiwo ni bebi efi omi na akpa age wo ye me ye Teshie ni ke fi attach din na fi otumo no ne ba be ni me ni ya me no wo asin ni okay mene ya me no me news because ele me ni di mene wo fe Teshie me jiwo no mo ji la ka mene me jiwo ni ami ostekre ni egbo yan akuto na emi yo ostekre no me he oni yende ke sebita flache ke lehun le he oni ni na nda agba iswele moko ni eha mi nda agba ole me pini am lose am helpers am breadwinners through this chaos ni happen Teshie menyo na asan apekule na me gbo edi ke scammer no na me gbo am fa me ye ngame me na me ngame mini ba na me ba kwa me ngame ha ni even po ka mo go fe 2 years ko no o so ake ba FA forever enye FA forever si ke bo oyeje bo ncho anyo o fe na kan ni no ni yo minji maja che me won panye fai head of securities ni yo Teshie man na mi won panye fai ne ke sande ni aka wono dabi aka wono en request fe ko bele ko mi I invite to ofin kete conference center all bloggers fe media fe ache na Teshie na asha won to na ga kwa ya no because taflache ke nyesa afile lo afini ne asamgo ya mini ko wa ge bo e wo sa afie ka anye go ne ge sanine agbena e ba so alete no ni bo yo info na no happy ne wo fe ni wo yo ma mi ne happy we were at high risk yes sir agbemoko no twa ge bo Superman jibo wo be no ojemi ojemi because of Superman jibo yi ekole lucky ni bo fe ni onye ojemi no ka na ge menyo me tegbe o be menyo ke tepe ni gbo na ka menyo ke te ni gbo ke bo ni ke happy ye bo no fe la ge nye happy ye bo no alumini no ba ni happy ye wo fe wo no ni Teshie plug wo to wo yueji me ni yo wa ni mo afia me duro mo na mi na ide na amena gbena social media number you eneme eyan wo wa want to result because aye sane keche authorities feni yo sane ni emi eko ni ka mi we aminu Teshie plug wo acho wo Teshie plug wo ba we Teshie ma sane won pa fai abomode age ne ke sane ni Teshie me ana because afile ni bi ni scan me fite kuma scan abontin fite yes can you me fite ni se ko le lutu mo lose me pay plane ticket na ke ba na ba na kwa afi na ka sika fete zero na no mi na to na ke wo wo ka maja cheme ni government official say na age lele maja cheme dini this is the time ni sanye ka ma age ni bi ni ya no Teshie is bad ami wani nyonye ba wa mi bona afi ni me enyu alo me teko suban kome aka fite gbe Teshie gbe exactly ni wo Teshie ni wo yo won ba pa fai wo ni wo yo Teshie plug e wo be mokumoku se won declare me na Teshie plug na ge nyeka na wo nyeka tag ya wo muku we are working for Teshie anyone na to enjo leje me wo ya imla mini Teshie acho mi koli ni wo da bo wan trouble kan Teshie krobo Teshie me jiwo mi inni actually ni mama olete yes sir ni olete gbugbanyo exactly gbugban cancel em exactly yeah yo fe nyeme jiwo ninga wo tabe won komo wo ile age ni ake fe gbugban me wo be ke gbugban me nmene ni isa me wo ke asakro wo bi aye ameje gbemeje ame no ni yo mi ji won pa maja che ma fai ke authorities fe fa age no ko ni won pa fai aka wono
aga yue age ni mene me wo ni dabi sana na bona fe ni wasa afiun kemboko ya jeneran gbe ana age ko fe ne ke punishment ni yoyi bra won pa majache ma fai won ko a wo kanto jiana wo cheme jinyi nyonye biji wo skomeko we wo ba ngo egbe ni wo keda wo sponsors commission mokotumo JTS stylish numo efa no yo oyirado numo ajobo wa JTS stylish ado emi ekome won ye agblizan koko junction jenje na asa yin asa bona manicure ogeni bi bona ni bi fin agbeni Augustin Mr. Patrick bon numo ajobo negegbe me ni fin Teshie ma bi ageni bi mbateshi ni won pa fai nya wona ye ni Teshie ya maja chemege ena no kege agbeni wona age ye kemoko ke no ko wo Teshie mi ege wo mi me ni uni yo man se ni Teshie mi jinye be she ni nye fin sanye genye na awo floto mi nyaka kwa ni yue mo bala age be Teshie da na afi nege da bi nyonye egbe ni nye yuo wo ba da mitikis bi fin shi agbeni Italy bi mo fiamu ni sumo Teshie plug ni sumo age Teshie plug aye yin na agba ni yo no ni agbeni nwe ni comment e won eyan ye ne ke issue ni eyan ni tun anyedwemo mo fi amo egbe ni etu anyedwemo ka ga ge na eni na me na ko me na alo dabi fama wala ya yo o fanye fa ama ha me update ko akwara no ne akwara no ona ni wo gbemba live ni scratch akwara no ko wonu wo UAP ni to wonu akwara no wonu mbobodi no to akwara ko bottle water e ba ogbe no shimo nge finally MP bomodin wa ake ewo sanene no ye regional minister ye ninu la kan sanene ye MP na ngona wa because sanene egban na me afile mba na agbe sheriff ni sanene wona result shi woke shi da pi ba MP e radon ake eke Teshie ma dwemo alo Teshie ma na agba e afon wo regional minister ye wa pa fine regional minister bomode am service anene ni woto ya jowo because next year afile o me ote me ko ma afile no nijino ni e kan wo twi no kra ni ke wo ye e ko le ko ba afi won pa fai abomode na ba afile ya wo ke Teshie fite po je wa afile abai e hawo ni na agba ni yo Teshie akona aja yes no no kra wo yo no kra di tourist attraction no ko no wo yo ni be ni wo fi ole egbala mapia e ke business people ni e ke investors people mami wote me ko wole impact ni afile e ha ma o wa pa ne fa nya ba ya wo ye ba ya Teshie plug